C'est le 31 de décembre, Luca danse sarro. Los drores giocano in la camera, d'unes s'apprestan per l'escasenso e d'altres fan la cucina. Al cap d'un moment, d'unes se buttano a brindar, d'altres a dansar e a cantar. Et puis, subra. 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno! E ricorda sui amici, buon anno plagranado e accompagnato. Acco vuol dire che vos desiri che l'annado vos sia buono, ricco e che ne hagam forza maitos per la vedidu.